Kini musnah harapanku. Song已經吹裂世界上哦，bro，有沒有用啊？有沒有無理人啊？有沒有強？有沒有真啊？真dat bihid,強dat bihid. Nyusanya juga siat, mosanya juga siat aja. Như ba, dầu chơi lại xây cây sầu ba, măng còn coi như ba, hiểu dùn dàn dùn kiểu phun con mà không. Măng còn coi dùn dàn dùn kiểu á, trên hạ nhân shit chiêu nhiều aja. Lẽ xây cây ba, lẽ xây cây thì cái gì hết rồi ba, nhịp trong giả tòn này không. Nhịp trong giả tòn họ nhưng mà tay chân thì cái hỏi chú như phải nhưng mà cái hiệu cụ đấy dùng hình như sĩ sẽ dùng hình các bạn như saya kayak gitu atau ingin house dengan kayak keserakahan kayak keimanan nó mau hadir kayak akhlak juga mau chill dia kini lagi kau sin các ngành như này điều kini lagi kau khiang những shit gì kita tu aku silom mana boleh je na kak aku silom bangi itu chen put dia kami cini na
点几年了，了解没几年了。Bagi ngay đó chen phu đó. Hay cái chín song nhìn wa cái nhiều cho aku siluman aja. Badi cái sing chín song nhìn. Yo ke dasar main. Kimi punya di do. Sedangkan ke Prabowo aja ki aja Tuhan bikin ke boleh dia. Nyi do pe chung dong. Badi nyi ju niat ju tujuan yang tidak baik lah yang. Hay bagi ngay cái punya đó. Hay bốc bày cái sao của aku siluman ju tao phu pun ju họ ju phải. Các họ to ngay bagi ngay đó chen phu tiểu cái mê chi à. Bagi ngay đó. Sao to ngay đó tiểu cái mê chi à. Cái mô nhìn ngầu còn này nhìn. Cái mô chung này nhìn. Mô chung này nhìn yang kok cho aku siluman. Malam Dedi thu malam. Mungkin punya ngay những còn bây đó. Nếu mà cái trường em bị kiêng. Ngay trường thì chính ngay bị chuẩn này dữ. Ngay juga bị siết. Ngay bị khéo juga bị siết. Nên giờ là biết ngay kan tự nhiên nhìn jika mau tiêu dan nhìn mau bahasa nhìn mau puji nhìn chú họ đều. Cái saya hamba jejak arti kehidupan. Cái saya hamba ilmu ketuhanan. Cái saya hamba jejak akhlak. Monyong kong long ko orang pintar. Yang penting nggak jahat sama orang lo, jangan sebut semua akun siluman. Hei, nghe kan kong? Cái đó akun siluman. Cái đó akun siluman. Cái đó sih ngay mekong seluruh mekong kesemuan. Cái đó cái dịch phu phun akun siluman. Jadi intinya wah gitu bagi ngay lah. Kan ngay persepsi. Ngay kayak pemikiran. Jadi Nyi cho akun siluman dari fonisnya lain menghakimi jejaknya. Apakah kena jejak nilai dong sih nilai kehidupan pun nilai menghadapinya kayak nyai hiểu chung nyai kinh cô nilai pan địa thủy chết thủy ở cho về dong sih yo. Ngay còn cái dịch phu này ngay còn semuanya pun macam mana bagi ngay akun kan bagi ngay jika ngay pendapat ngay ke persepsi. Jadi ngay ke persepsi emangnya kita ngay mau persepsi meh emangnya kita punya ngay mau menilai meh kalau ngay menilai semua akun siluman mau juga itu macam mana karena kijau jungki kan juga identitas. Kan juga identitas aja yang ini. Berarti ki akun siluman ki kan mau identitas aja. Gitu aja. Ki mau identitas aja. Berarti dia itu sama juga di dalam publikasi ini karena dia ketahuan, mungkin dia akan takut ketahuan sebuah hal-hal buruk ataupun kinerja buruk yang pernah dia lakukan, begitu aja. Anyong luho. Atau cái dịch phu phun sĩ thông như thế nào? Nếu cuộc sĩ luận cái dịch phu phun thông như thế phu môi dùng thông như nào? Cái dịch phu phun thông nhiên các cuộc sĩ luận chân phu môi dùng thông như này còn chân phu môi dùng thông như
Jadi nyi be tersinggung dong. Nyi be tersinggung dong, nyi chưa tersakiti, berarti nyi kayak tersangka aja. Gitu aja. Dia kayak kan kong chen pu akun siluman nih kong. Hay kong nyi chưa be tersinggung, berarti nyi kan me bagian cái tổng phải nhìn yang hin. Nếu còn ngay mau còn ngay cái đi. Nếu còn ngay mau còn ngay kan mengai urusannya. Itu urusan kamu. Jadi ngay ngay juga nghiểu chỉ cả nhìn ba hầm nhìn một còn ngay. Cái trùng thùng ấy bây giờ còn miền. Cái trùng thùng ấy bây giờ cái còn miền. Mới còn ngay trả luôn chiến. Jadi kita lihat ngay có cái akun siluman mau juga như này. Ngay có akun siluman mau juga như này. Apakah kita be melanggar kayak pasal, be melanggar kayak ITE, tapi dia kan nggak kayak persepsi pak, nggak kayak penilaian, kan untuk nggak kayak kepribadian, kan begitu. Jadi kong misalkan nying senang, nyi kan melarang jika nyi hak pola pikir aja, nyi kayak hak pola pikir. Nyi kan mojong, tapi nyi cito emboy, berarti nyi kan emboy, kan yang hin. Baginya kan mojong. Lalu kayak permasalahan, kenapa kamu merasa terlalu sakit? Kenapa kamu merasa terlalu sakit kalau Anda itu tidak pernah melakukan sebuah kejahatan, kan Yonghin? Gitu aja, bro. Nah. Di jalan hujan, dilalah hujan gagarung. Ali nhi truy yo bro lụng he nghe mới nhị truy ngay gì đó sesuai nggak kapasitas minum aja. Ngay gì đó dia sesuai nggak kapasitas. Ngay chiều ngay pun sisit gitu. Ngay khi đó ngay han hiểu shit. Intinya ngay rusuh aja. Ngay rusuh, ngay baju anarkis, ngay baju merugikan yin. Ngay cuy ba, dan ngay hi cuy yang. Ngay cuy ngiten ngay hi cuy. Karena nyigat mengai posisi. Nyi mengai posisi ba nyi hiểu chỉ được cái những dampak yang. Jadi cak dampak dari dong sih kan yang. Jadi jujit kayak dampak dari kayak pergaulan. Saya ini bisa membawa suatu penyesuaian di dalam beradaptasi dan juga pergaulan, di mana saya akan memasuki kandang domba, saya akan menjadi domba. Di mana kaki saya melangkah ke kandang ayam, saya akan menjadi ayam. Di mana saya itu memasuki kandang sapi, saya akan menjadi sapi. Karena ngay kan hiểu beradaptasi jen kawan. Nhưng mà ngay bài truy mà, ngay truy, ngay mới nhìn đâu truy à, nhưng mà một ngày shit you gitu. Intinya ngay mới shit nhai, ngay juga mới shit cái ai, ngay chưa ngay chuẩn chứ ngay cầm chèn yếu sa chèn chiêu.
Apakah kita menunjukkan kebaikan? Oh, tidak seperti itu. Disinilah yang disebut dengan suatu penikmat mencintai. Lebih baik saya minum daripada main judi. Lebih baik saya minum daripada merusak rumah tangga orang lain. Lebih baik saya minum mabuk daripada saya memfitnah seseorang. Tanpa dasar, tanpa alasan. Begitu aja. Sama dengan Nhi ấy samakan ngay cả mày sama các bên urusan. Nhi samakan ngay cả mày saya ngay bị sudah keberatan. Karena Nhi juga hak pola pikir, juga hak pola pandangnya. Kan lo nyin aja, biasa lo nyin aja kau FB aja. Nhiều chỗ chặt panutan kok. Itu lo nyin. Itu cùng juga akhlak, juga kemuliaan. Kita juga memberikan jika contoh yang baik kok, kan yang ini. Yesus ngajak kong nyin, Yesus ngajak kong lung. Untuk apa itu Anda tua? Hanya tua daripada usia. Anda itu tua hanya dimakan umur. Tetapi tidak bisa memberikan suatu contoh dan juga pandangan yang baik. Di mana akhlak manusia itu? Begitu aja. Itu apa Anda itu mengatakan diri Anda itu mempunyai jiwa sosial. Tetapi suatu akhlak kemanusiaan itu tidak ada. Bagaimana Anda itu mengatakan diri Anda itu beriman? Chỉ nhận thuốc chịu chung đi đâu nhìn đã. Chỉ nhận thuốc chịu chung. Nó sử dụng nhắm sạc của nhau mà chọn là ngay một cái thông như là lá chỉ ngay một cái gì, mạnh tủ lắng ngay một cái gì, phát những ngay một cái gì, bà tạ những ngay một cái gì, ngay một cái gì nè, xoay liệt xe cái sòng, ngay nhiều người này kia, nếu mà cái mà chỉ vậy là ngay một cái xa lạ. Cái thằng chỉ này còn lên cái bay, lá chỉ chẳng được một cái gì à? Cái lao đâu mày nè, ngay đi hết nhị ship bên nhị ship nhà nó, ngay cái lao mày chỉ bay, cái lao đâu một ship nhỉ nè, ngay một cái nhiêm cái tảng ấy à, nhưng không biết xảy gì mà, cái cầm tà là gì à, ngay một mệt cái nhiêm cái lên mệt ngay à, nhưng cái cầm tà gì mà, thằng nhí nó mới chào tà, cái như mày chỉ bay, cái chân bullshit phòn à. Chân bullshit phòn à. Tôi nhìn một chỗ đâu muốn khiêm kẹo giống ra, tôi nhìn đâu một chỗ muốn khiêm kẹo à. Muốn khiêm kẹo đó, thông nhìn puji thông nhìn phát thông nhìn một chỗ cái post thông nhìn. Nếu mình nhìn nào cái như một cái chú lia, secara secara dari jika hamto menempuh jika jalur aja nggak, hey pidada, hey perdata aja nggak, như yang kayak, như hi chim gen gì nè, như đi còn mày thấy chi bài nè, cho cái post mày thấy chi bài nè, cái đồ mày shit rồi nhá, vô đủ gì gần rồi như mồ, cái chết xì thông như nào, cái chú kẹo thông như nè, cái tiểu xì cái mày chi thông như nè. Nhâm cái lấy tùy ngay chứ, nhâm cái lấy tùy ngay chứ, nhâm cái lấy tùy ngay chứ, như chưa hay không? Như tụi mày sẽ giờ đi em bị mình sẽ đi nhìn cả đôi nhìn đâu nhìn à, cậu em bằng nghiên cứu sầu nhiều lui mấy, cứu cạnh như chè mấy, cứu cạnh như thẩm mỹ mấy, cứu cạnh như thời diệt liệm mỹ mấy, cứu như bộ khai để kiểm có bị phạt thông mấy.
Kalau si thông như là 저도 cucu kẹo à. 저도 sebagian oknum itu cucu kẹo à. Si thông như này còn. Cái nội kêu sang thịt lui à. Nhà mẹ chi ở như lui như mẹ bị xiết. Cái kêu sáng mẹ bị xiết. Cái phiền xuất mẹ bị xiết. Rồi nhìn cái kiểu biến nó sợ như mẹ bị xiết. Rồi nhìn cái kiểu biến nó sợ à. Chẳng ai siêu nhân sợ là gitu pahlawan à. Pahlawan tiểu nhà mẹ chi à. Pahlawan. Hang sản sĩ, hang nhà mẹ chi hang tiểu nhà mẹ à. Hang sản sĩ, hang chi bài về à. Cầm tiểu ngay. Tiểu nó chắc chắn là tiểu sĩ cái mê chi à. Cái chơi thiếm xếp bắt à. Cái phút khéo xa xìm nụ chít sen kiểu một sung miền lì cái sắt cái tội cái chiêm ấy. Còn ngã chơi à, các tụ sĩ thông như nào. Còn phải chi bay à. Còn nhé mê chi à. Cái chiến phu sở đô. Cái sở đô chính cho cái thải phiền sật cung à. Cái phiền sật cung em bì nhớ những cái kiểu biến nó sọi như nào. Cái dụ còn số mày theo đuổi, còn số mày theo đuổi trong tí bê chi bay tiểu cái mê chi theo đuổi đâu chẳng nào. Cái dụ còn khi quay chọn leo. Cái dụ còn mày sọ còn quay leo, cái dụ mày cũng chỉ quay leo. Cái dụ còn tí mày chi bèn thôi leo. Nhà mẹ mang đi các bạn sao lấy mấy sao chiêu à. Mang đi cái tủ kéo bóng à, chi bay à họ, như đâu sao cậu tí à, cái tủ kéo bóng à. Nhà mẹ hỏi. Các bị ngay yêu gì, bị ngay yêu chat này nè. Nhà mẹ cái xây chất gì à. Theo liệp cái chương trình này tội cái xỉu à. Mấy cái thải chất à. Theo cái ngô à. Theo cái ập, theo cái ngô à, theo cái cây mà. Ngay mua cái lý đâu sĩ thông nhân miền đạ mà áp à. Sĩ thông nhân ngay tôi mua cái miền đạ mà áp. Cái chú kéo thông nhân sĩ thông nhân ngay mua cái miền đạ mà áp. Như thằng nhìn trên này. Sĩ thông nhân đấy chú kéo thông nhân ngay mua cái miền đạ mà áp. Để chú kéo hạ cá nhìn cái dịch phụ này đó. Cái dịch phụ này chú kéo thông nhân. Cái dịch phụ này sĩ thông nhân. Cái dịch phụ này kim chiêu hạ cá nhìn ngay mua cái miền đạ mà áp. Ngay nhiều cái như tao chú kéo miền đạ mà áp à. Nhà mình Nhi bữa anh shit nhìn mày. Ngày một còn mấy mày. Ấy nhớ sao còn họ còn sẽ lại nhau hơn. Các ngày tôi tiểu nhà mày chi rồi. Ấy nhớ sao thì họ còn sẽ lại nhau hơn. Cái bully đâu những cái chuyện đâu nhau hơn à. Nhưng mà nói như tôi dịch trả. Lý kiến mới như còn như họ sim nhìn đâu nhau hơn. Cái nhìn mới như bully chuyện như còn như họ sim nhìn họ nhà mày chi à, họ tiểu nhà mày à. Họ gì? Có họ gì? Họ ngay tiểu nhà mẹ à? Họ đâu ngay tiểu nhà mẹ à? Mà sao keberatan à? Kin bây giờ mà sao keberatan sau rồi nhầm gila chừng ấy aja. Berdebat tentang mày sáng sẽ. Ini si thông nhân như gì lại? Nanti Mbak minta maaf nangis ngay kalau kan nhìn tiền puji đó, nhìn cái puji nhìn đó. Ngay trường ngay cô chi liang à, ngay trường mu chi pan liu. Tapi nyi ham gi các ai berdebat. Ngay việc cái thằng nó bảo chiêu mà nhỉ. Cái dịch phụ này sĩ thông nhìn đó. Cái ăn khen còn ấy đó. Nhầm gi xịt nhỉ ngay đó, nhầm gi là nhỉ ngay con ngay bởi liu mu chịp mà. Con ngay bởi mình tạm mà áp mong ngay việc cái thằng nó bảo chiêu à. Cái sĩ thông nhìn chân với tạo bảo chiêu gì cái thằng nào. Cái dịch phụ này sĩ thông nhìn môi dùng người thông nhìn đó. Các bạn nói này thông cái này tạm à. Anh ấy tạm à, nó thông chiêu gì à. Mới cho mày sĩ thông nhìn à. Cái bạn muốn sĩ thông nhìn môi dùng người thông nhìn à. Cái tao mày. Yudo paling memperkeruh kayak suasana.
You tuh paling hanya hiểu membuli, you tuh hanya hiểu memposting. Tapi kisi mo hak mo kapasitas. Nhưng mà liệp vô mô rủกันnhịp tiêu post trên post mày tiểu nhà mê chi nè. Liệp hay cùng cháu lý gì khay liệp cái liệp vô hay cùng cháu cái unsur rồi nhỉ, cháu cái unsur liệp vô ăn salah tu nhỉ. Emang liệp cái mô chính phủ mấy? Nhịp post mày tiểu nhà mê à? So jika post dia soto ka do si thong nè, chú kẹo à. Ngay si thong yin kok, ngay juga si thong yin. Ngay juga si thong yin. Ya, nhưng mà Nga chỉ cũng theo bông bảy kan juga chậm chun này yin. Sehingga kin bunyi yung ngay juga ngay mengakui ngay si thong yin. Kalau kok ngay cũng hiểu mengakui ngay si thong yin. Berarti ngay kan an rasis yin kan yang hin kong. Hả? Berarti seolah-olah orang ngay kau có chút nhìn orang ngay lấy còn lấy cái auto li cái gì vậy? Kalau có chút nhìn salah jadi yang này hukum à? Có chút nhìn salah jadi yang này ta. Có chút nhìn salah jadi yang thana kulip lúc nào à? Cái mày chi bài à? Ngay còn cái có chút nhìn cái thong nhìn đó. Ngay có video kia này đó. Ngay juga biasa lo cái cố trụ như này group edit các cố trụ nhân về chung cái dịch vụ phần lý đâu xì thông nhân yang này tetapi như hamai còn jujur dia các cố trụ nhân cố trụ nhân có họ虽然cái môi dùng lý tao lòng chỉ cả tetapi cái sim con của chính chẳng cái của thùng sim mà虽然cái môi dùng lý tao lòng chỉ cả đấy cố trụ nhân có họ cái môi mà yêu thụ nhân cái gì gì à cố trụ nhân đấy có họ bị lấy cái hak aja na. Ngay siat ba bang kong boleh hak aja mai ngay. Juga hay cố trụ nhân kampung nhân mai ngay yang. Juga hay cố trụ nhân mai ngay. Berarti ka teosa kayak jiwa. Kayak ngay. Ka bang kong ko bro. Kasih bang kong ko. Kisi juga positif juga kayak negatif. Jadi kita ini berpikirlah secara berpikiran tentang hal-hal yang positif. Untuk apa Anda itu mempunyai pendidikan? Untuk apa Anda itu mempunyai keimanan? Untuk apa Anda itu beragama? Kalau hanya untuk menjatuhkan, menjelekkan, dan juga memfitnah. Untuk apa semua itu? Anda itu lebih rendah lagi daripada seekor anjing. Như biết kẹo đó, các kẹo tí nhi đó, các kẹo hắn có yêu cả tiền. Nhìn mà biết kẹo đó. Cái nhìn biết kẹo đó, cái nhìn hắn có một cả tiền à. Jika kan berdasarkan dari jika jalur. Jika kan berdasarkan dari jika dasar. Ni mo jika jalur bukan dasar tidak menhiểu memfonis jaknya. Karena ngay kan dia ngay kan menyebut satu persatu. Ni mendok kita saan siang emang. Mungkin kayak kesalahan kayak dosa pingai juga saya. Ni Tuhan mang diisi ya yang. Emangnya ini untuk kita saan kian an sibuk ini. Như còn mua hanya còn cái diêu mua hanya nữa cái kinh xe cái miệng ăn phun con nữa ăn phun con dính bị được hầm lấy cầu lấy media giống như nào hanya cho chị theo phiền à cái đồ thầy chồng các bạn cái đồ chắc theo cả bố chồng à seolah lagi cocok pimpinan an kiang như này kalau ini cocok pimpinan kiang như này seharusnya nyi itu netral mengambil sikap aja. Các bagi ngay yang udah nyikiangnya posisi pun nhìn cái trong căng chẹo yang nya posisi ba nyikiang pun nhìn cái căng chẹo sehingga lihat vô như lagi ke lele di kongsi ke lele. Tetapi lihat ngay mun nyi sana, saya lihat saya kejahatan apakah he lihat vô atau misalnya
Sedangkan kan para koruptor aja ni mau bersih juli ya, ni suli lah sejinci. Kau ni cin ni cincok ni cincok ni juli ya. Tanah lihat MBG sang saya ini tidak perlu harus menggunakan MBG. MBG itu tidak masuk di logika. Kayak MBG itu, MBG itu bagi saya itu bukan makanan sehat. MBG itu bukan untuk makanan bergizi, bukan untuk orang bisa pintar. Dulu belum ada MBG itu, mereka juga sudah pintar, bukan bergizi. Bergizi itu bukan dari sekarang. Dari dulu mereka itu juga udah makan makanan yang bergizi. Jadi ayo nggak bro. Kalau untuk bagi ngai yang ini. Kalau kong jicak nyini nungsi yang mana? Ju tahu kan menganggap hal ini ada yang baik. MBG ya Pak. Makanan bergizi wah, Thailand Jigo. Makanan bergizi ya dari ke Prabowo ya. Makanan bergizi ya, makanan gratis ya. Makanan gratis, makanan bergizi ya. Jelasnya makanan bergizi. Bombay juga jauh ujung juga si jauh ujung lihat kayak makanan bergizi mana. Như mày gizi dah. Itu terlahir koruptor itu makin banyak yang ada. Tetapi alangkah mereka mengambil suatu keuntungan. Dan juga hal-hal ini tidak perlu harus dilakukan. Coba dialihkan fungsi. Alihkan fungsi untuk orang-orang yang tidak mampu. Orang miskin aja biar dia bisa sekolah kok. Kan begitu. Orang yang susah dulu tidak pernah makanan bergizi itu, dia juga bisa jadi presiden. Contohnya, salah satu contoh. Sebelum ada makanan bergizi itu, Soekarno juga jadi presiden. Pada dasarnya itu memang diciptakan dari Tuhan dan juga memang dari orang-orangnya dia itu sudah pintar dan juga dia mengerti tentang suatu ideologi begitu. Dan juga yang kedua ini Soeharto juga dia tidak pernah makan makanan bergizi. Ada sih. Tetapi waktu dia miskin dulu. Dia juga sama seperti kita kan begitu. Ya kan? Dia juga bisa jadi presiden. Bahkan Jokowi yang kurus itu. Sehabis Soeharto, B.J. Habibie, Gus Dur, ya kan? Mereka itu belum ada MBG. Mereka juga pintar kok. Kenapa mereka bisa pintar? Karena memang dari sononya. Kita ini kan bukannya tidak cukup pintar. Karena kita ini ya hanya sebagian kalangan dari masyarakat kalangan bawah. Begitu dia. Tetapi yang bagian dari masyarakat kalangan bawah ini tidak seharusnya diberikan suatu janji manis yang tidak sesuai dengan kenyataan. Itu hanya berupa sebuah sampul begitu. Ayo kawan. Hanya suatu bingkisan, namun di dalamnya itu buah-buah yang buruk. Untuk apa sebuah itu? Busuk itu namanya.
nggak nyambung karena nyiba meten nang susu nyin ngai kritik Prabowo kan bunyi ngai kritik Prabowo. MBG itu tidak berarti bagi kami semua sini, bagi masyarakat kami ini tidak berarti, gitu aja. Saya mengkritik tentang Prabowo. Lebih baik MBG itu dihapus untuk dialihfungsikan untuk masyarakat dan sebagian daripada orang-orang yang tidak mampu, dialihfungsikan tepat sasaran orang yang kita bantu. Kalau satu ruang kelas itu MBG itu banyak juga anak orang kaya. Di dalam kelas itu dalam 25 siswa itu ada juga yang menengah, ada juga yang di atas, ada juga yang kalangan bawah, begitu dia. Yang perlu kita perhatikan itu betul-betul adalah kalangan bawah itu. Dia hanya mencari, bahkan tidak cukup untuk makan kesehariannya. Di situ yang perlu kita hiraukan. Di situ yang perlu benar-benar kita perhatikan. Yang mendirikan tentang tidak masuk di logika ini, MBG ini bukan hanya ada Prabowo itu Aing sih juga ini baik bro ya. Saya tidak perlu harus ngomong dengan kamu. Kamu kritik satu kata, dua, tiga kata, maaf ya Anda, saya blokir. Saya tidak perlu ngomong dengan anjing-anjing seperti diri Anda. Ngay sih ada kẹo còn vậy. Như thế này, mấy ngày hiếm như kẹo, ngay mấy cũng như kẹo, và đi nhìn mấy nhìn nè. Nhưng mà ngay nhìn transparansi, ngay nhìn ngomong itu, saya ngomong itu belak-belakan aja. Saya tidak akan pernah takut Anda itu membenci diri saya. Meskipun Anda itu orang kaya, meskipun Anda itu orang ada, saya tidak akan pernah takut karena Anda itu bukan Tuhan. Ngetiau nyami. Nanti ngetiau nyami. Như vậy cái đợi nha. Selesaikan aja, berdoa aja. Như chuyện như ly con, nhưng mà ly con ngay một điều nhà miền đó. Ngay một điều nhà miền đó như thằng dưới này. Như mê chín như nào. Như mê chín như nào, bà đi những tí bà bảo bà đi như mê chín như nào. Như mê chung cạnh như mê nhà mê chi bay khung ấy ngay đồ mày đi à. Như nhà mê chi bay khung tuổi ngay đồ hẳn mày đi à. Mày người như gì ní nhấn, mê gì ní nhấn. Như nhà mê chi bay khung tuổi ngay đồ hẳn mày đi à. Ngay mà ra như tao mày. Ngay mới mà ra như. Karena ngay nhìn như prinsip như nè. Ngay mê chung như tiểu nhà mê nhìn còn mới tăng tới tiểu nhà mê. Như vậy đó, với nhau mà đó. Ngay cái gì ấp. Ngay chân những cầm lấy thông ngay à. Ngay mình ngay chân những cầm lấy thông ngay à. Như vậy ắt mò với nhau còn đó. Ngay mình ngay chân những cầm lấy thông ngay à. Đéo nhà mê. Ngay mình cái nhẹ đó. Ngay chân những cầm lấy thông ngay à. Ôi bà đi những bà ăn bà nhất tụi đường kêu thầy nhìn. Nhưng bà ăn bà đi nhất tụi đường kêu thầy nhìn. Nhưng bà pun si siêu nhìn. Nhưng pun si siêu nhìn. Nhưng bà ăn nhưng pun si siêu nhìn. Chứ nhìn bữa ngay trong mạng đó đó. Cái langsung blokir ngay. Cái kawan haha siêu. Cái mà đó cái langsung blokir ngay. Jadi yang kong do kawan. Jika mau hanya tinyan, penyan tindak kok. Mau hanya nyan bully nyin, punin kong do, ai hiểu xíu đấy hả? Dạ phò ngay mấy kong cái miệng là.
Dia langsung blokir ngay, menghapus jika pertemanan. Cái yang ini nyi si cho chut ngay kon, nyinggang ngay si ngay baik nyi chat aja nggak. Hanya jejak pertemanan ya udah. Lalu lihat ke muka bumi ada. Hay còn lihat segai đó, lihat segai à. Thế chưa là lượng xa lấy còn, chưa là lượng xa lấy còn. Như nấu ngay lấy còn, như mấy còn mấy lấy còn, ngay juga hemonya pian. Kan yang hen. Jadi untuk apa saya khawatirkan tentang dunia ini? Begitu. Jadi hay cùng nhìn juga akhlak yang baik itu. Tentunya bercerminlah menggunakan cermin. Bukan mencerminkan diri menggunakan air ataupun menggunakan batu. Batu yang sudah diusap air itu akan bisa juga menjadi cermin. Tetapi di balik itu akan hilang kusam dan pudar ketika ditiup angin dan juga dimakan matahari. Begitu. Nhi phun mình nga lagi bay à? Nhi hiểu phun mình nga lagi bay mà? Chika như này đó. Nên kêu chika như này đó. Hay tili như này đó. Kêu cũng hiểu cay như này. Hay cay như thế đó. Mà đi kêu tili à. Tili put cay như tu put tili. Mua hanya nhân tin nhân mà. Nhân tin đâu. Mua hanya tin nhắn, nhân tin đâu vậy mà. Mua hanya tin nhắn, nhân tin đâu. Như thằng như bởi như mình thiên đàng thủ suy như này. Như mình thiên đàng thủ suy như cả lâu ngày cái thiên đàng thủ suy như. Ngày thiên đàng thủ suy như. Hàm một cái đâu những cái dự tư cái đâu hàm một cái pan thùng suy như này. Cái nơi cái ăn xin đó. Ngày juga ăn xin anggap ăn xin như. Chứ lỗi nhìn bị ngay đó, cái suy si lỗi anh điều kiểu to, lỗi anh 20 lang suy, lỗi anh 20 lang suy. Ada ngay pun ngay con gì đó, cái lỗi cháu ngã chỉ dùng cái bữa như theo sai lỗi như nè, như tôi lỗi như nè, cái bữa như theo sai lỗi như nè. Cái bữa như theo sai lỗi như nè, cái mày lỗi như nè, cái bữa như theo sai lỗi như nè. Ngay thiên đàng thủ su berarti nggak pengalaman dia melebihi dari kayak pufunnya no. Ngay melebihi nggak kayak ngay kinyam dia ya standar untuk kalau hekong untuk standar lidu mahasiswa yang udah dalam kuliah ataupun dibandingkan jejak pengamat, jahe peneliti, jahe profesor yang mana. Ngay du nhiều chẳng gì, cuma ngay du 24% này, du 24%. Ngay hiểu chẳng gì, nên kiểu ngay du 24% điều yang. Những cái mê bukan seberapa umur kamu, seberapa besar usia kamu mempunyai pengalaman begitu luas. Tetapi ada yang lebih tua itu. Dia tua itu hanya tua itu dimakan dengan waktu aja. Kilo tau apa pun sigen dari situ ya isi yang. Banggo ngolo nyukin nyam. Banggo ngolo nyukin nyam. Lộ nhìn điều kinh nghiệm ra, cái lộ nhìn đây sẽ hả người tiểu sa kìa. Tại vì nghe sẽ tiểu sa ở chợ ấy. Cái lộ nhìn ai cũng vậy đó, cũng cho chứ không phải tiểu sa kìa. Kan như vậy thằng gì sang như vậy mau komen yang sang như vậy mau komen như vậy thằng gì akan saya pakai arti kehidupan
Kasih arti kehidupan. Jadi saya tidak perlu harus menghabiskan waktu saya untuk menjelaskan segala sesuatu pada orang yang sudah tidak mempunyai akal sehat gitu. Gitu aja dia. Saya menguasai bahasa. Menguasai bahasa Indonesia ini mungkin tidak sedetail mungkin. Saya juga bisa berbahasa Hakka karena saya ini kan keturunan dari warga Tionghoa. Bahasa saya itu bahasa Hakka. Ngay juga hiểu của Hakka bay. Tôi sở sở phấn với ngay juga hiểu cũng. Nên kêu Hakka bay thật chim ngay juga cũng lấy. Phấn bay thật chim ngay juga cũng lấy. Bro. Tetapi ngay tidak dia nhìn lì sang rồi ấy liệu man hình liệu man rồi nhìn lì sang rồi đó ấy liệu man lì tùy di nhìn gitu aja. Karena saya hidup ini sebagaimana diri saya itu. Saya ini adalah sebuah makhluk dari ciptaan Tuhan. Begitu juga mereka. Orang Dayak, orang Melayu, orang Madura, orang Bugis, orang Batak. Mereka itu adalah juga makhluk hidup. Makhluk juga diciptakan dari Tuhan. Jadi di sini saya bisa memanusiakan manusia. Memanusiakan manusia itu dalam arti itu kita menghargai mereka, menghormati sesama, memberikan suatu cinta kasih. Karena kita ini kan sesama manusia. Begitu. Mantula mấy hồ thông như này nhìn. Mantula sẽ hồ. Mantula juga yêu hồ thông như này. Như sáng anh hay còn như untuk các ai lấy gọn. Nhiêm ngay cả thông nhìn atau cả Mantula. Hay nay pinga cái kepribadian ada. Ngay coba Mantula daripada ngay cả cái cak thông như này. Hanya cái kepribadian begitu jawaban saya. Karena thông nhìn juga phải. Mantula sih nah, Mantula mới juga phải, Mantula mới juga hỏi. Tapi hay còn như cả ở cái thông như này phải thông nhìn. Untuk apa jika thông nhìn? Như kau yang gak Mantula aja, kan begitu aja. Kan begitu dia. Kan sederhana. Oh như cái thông nhìn hồ mà. Oh thông nhìn chỉ soal hồ loh, kan yang ini. Ini dibandingkan. Kalau diperbandingkan satu dengan yang lain diperbandingkan dengan semuanya itu. Makanya saya bilang orang Dayak juga ada yang jahat kok. Orang Dayak juga banyak yang baik. Orang Cina, orang Tionghoa, orang Hakka itu. Ada nggak yang baik? Ya tentunya ada. Yang buruknya tuh ada nggak? Ya tentu ada. Tidak semuanya. Gitu aja. Karena nggak netral untuk mengambil sikap ini. Maka ngay hiểu bông Mantula, ngay hiểu bông là gì? Ngay hiểu bông thông nhìn, ngay hiểu bông ngay gì cả. Kalau ngay gì cả salah, ngay đúng hiểu cái nhìn sông ảo. Kalau ngay gì cả salah, kau ngaji aja ngay yang dia. Kang soi aja ngay yang dia. Ini cuma aja akhlak. Manusia ini sekarang kalau mengatakan tentang akhlak keimanan itu hanya melambangkan suatu formalitas saja. Bahwasanya dia itu mempunyai penganut. Tetapi kebanyakan itu munafik gitu. Munafik. Kan kiai aja ngekam gitu. Kiai aja ngekam komentar gitu. Kalian itu mengharapkan segala sesuatu. Tetapi sebagai kiai meniduri santrinya itu sampai lebih dari 50 orang sampai hamil. Kami yang makan B2 ini, babi aja masih ngerti.
babi itu, meskipun induk cukonya itu, bapak cukonya itu, dia tidak akan sembarangan kentot anak-anak babi yang kecil itu. Tetapi sosok seorang kiai, kenapa bisa berbuat sedemikian? Apakah perbuatan itu kalau diukur, ditolak ukur, mereka itu lebih parah daripada hewan, lebih parah daripada binatang gitu. Kan kiai yang akan protes ya kawan. Kiai ya, kyong ketio kiu pesantren ini na, yu pesantren ini na. Kit tio kayak santri ya, tio kayak santri. Jadi sip cak kiu pondok pesantren ini na. Gitu jejak kiai nya sakamo ngai kam. Nabi ngai kam nyong ngong bay. Ngai menjelekkan tentang suatu agama Muslim. Muslim itu tidak jahat. Muslim itu tidak buruk. Yang buruk itu manusianya, perbuatan tingkah laku, biadabnya, bejatnya manusia itu, bukan dari agamanya. Jangan kamu mengataskan bahwasanya orang ini yang berbuat Islam, bukan Islamnya, tetapi manusianya gitu. Kenyina. Kita paling kayak kamu kayak kritik nggak? Kan Rocky Gerung aja kayak kritik ya. Rocky Gerung nggak kamu kritik ya. Bahkan kayak Fahri Hamzah, unpong nggak kamu kritik ya. Hanyu ligai Jokowi kayak Instagram aja, nggak kamu kritik ya. Dia Basuki Cahayapurnama aja nggak kamu kritik ya. Mấy con chuyện gì đó yang kayak itu kamu kritik tidak usah. Nggak yang main. Karena nggak kan cerita yang ini. Suatu kritikan itu adalah pandangan dan juga sebuah penilaian. Dan juga di situ boleh dikatakan berbeda pandangan, berbeda pendapat begitu. Jadi lihat ngai ko menguasai FB ngai pun ka FB kuasai yang ngai pun ka FB kuasai, tapi lihat ngai menguasai FB. Soalnya ngai kam tantang ciu lah akun siluman ciu lah. Akun siluman ngai tantang nyi cuma akun siluman ngai ko tantang ciu lah. Ngai mejin hiung. Tetapi bagi untuk ngai menghadapi leader yang ini nyenda, an saya cuwe dah. An saya cuwe ngai mau penye. Ke Habib Rizik aja kau thaya. Habib Rizik kau thaya. Ngai Tuhan komentar ya. Ngai Tuhan komentar ya. Ke Habib Rizik ngai kong gitu telepon fanatik ya. Cái chuyện phổ cái xung quanh đâu cái chuyện phổ cái xung quanh này ngay orang sang guru jangan terlalu kuat tepuk dadanya, takutnya ini nanti kamu mati mendadak, santri kamu dan juga
para habaib kamu itu, rekan-rekan kamu, saudara kamu, tidak ada lagi yang mendidik. Kia kai nyina kredit ngai mu ngai behet ngai ngalala het ngai mun ge lai mo. Ngai mun ge lai mo. To bai bai mo kredit na. Cái như lộ li media li to mai ngai be kredit. Ngai ka ham ge mo pho ge sim kan pho da that phun hiao. Thật vun chung. Các thật vun chung ke em het sia. Cái như cái santri, như cái pondok pesantren mau ke urus. Jadi terbengkalai begitu. Ngai kan juga alasan ho kredit. Kalaupun jika salah, ya tentunya dijadikan pengalaman aja, begitu aja. Untuk apa kamu pusingkan semua itu? Jika si Messi thongin mà bro. Cái gì thongin ang ayong ini. Chẳng kamu kat thongin ya. Kak Andian nati tupulua. Jadi kayak cawapres ada. Kayak perdebatan nggak Tuhan kam kredit gitu. Kalau Rocky Gerung nih nggak Tuhan kam kredit gitu. Hanyu Hotman Paris tuh. Kami pengacara terkenal. Ngay cầm cái Instagram ngay cầm komentar gitu. Ngay cầm cái Instagram ngay cầm komentar gitu. Kibun ngay behet to, ngay ko ngay lalil het to. Kibun ngay abis itu mahasiswa ngay ngamut husu. Ya hak to. Anh mà nói cậu siêu một kawan. Kêu suppose ka slot ya, ngay ko pembohong. Ka Hotman Paris tuh met ka slot ka Raffi Ahmad dewa. Han juga ke Nagita dewa. Nagita. Han juga ke Atta Halilintar. Han juga Baim Wong dewa. Ki sponsor ki slot ngay kritik ya, ngay itu semuanya bohong. Kalau Anda ini mau memberikan suatu sedekah itu bukan mengajarkan tentang orang itu tentang cara judi. Berikanlah dia itu uang secara langsung, uang secara tunai, bukan mengajarkan dia untuk mendaftar. Itu melanggar suatu syariat ya. Melanggar dari agama maupun konstitusi ya. Nggak ada gitu sah. Jika syariat agama itu tidak mengajarkan orang itu harus menjudi. Judi itu tidak akan pernah membuat diri kita kaya. Judi itu tidak akan pernah memberikan suatu jaminan hidup yang kekal abadi. Meskipun chơi lihat sekai dah, nhìn sang đó chơi lihat sekai dah mau nhìn kekal abadi. Tetapi setidaknya dia memberikan hal-hal contoh yang baik. Kalau kamu ingin bersedekah, lihatlah orang-orangnya patut ditolong atau tidak. Kalau patut ditolong ya ditolong aja. Kenapa harus suruh mendaftarkan tentang judi online itu? Itu pembohong semua. Judi online itu pembohong. Itu sudah disetting dari kita ini melawan AI komputer itu. Bagian dari mereka providernya itu. Dia sudah setting semuanya itu. Kita setting chiêu liao kawan. Cái nhân dịp hay promosi như con ăn kiêng. Cái cậu lấy slot là cậu đã 10 cậu ngày 10 cậu slot đầu ngày mai nó sẽ được 10. Cái tụ kiểu chính phủ mô hội. Cái mấy cậu như thằng mai kiểu anh chết tuổi. Chỗ thông nhân khi như cầm cái chỗ thông nhân khi mà đi sử dụng kim máu phao cái khi. Hắn như ta thiên kiều à. Đầu logo à. Tà nhiêu à. Tụ sung phu à. Tụ phung tiệm à. Chẹp cốt à. Giao lương phú à.
khó lọ lên là chỉ kiểu tụ sen terek nghe tụ han tụ à tụ lấy tụ hi đó tụ slot đó ngay suốt đi ngay chỗ bốn bạc theo vô ngay suốt slot cái chén phụ đồ mua giống mua trẻ cái tụ kiểu trên phụ mua hỏi tụ kiểu như đó mua hỏi nhiều vật chơi nhiều thay vật như coi như cho rồi dịch bệnh tuần như 병2000돈 한6 8,000돈 에 한 시에 니 조 dịch bệnh tuần 시에 8,000돈 lưu 2,000돈 lưu kiểu 한 season cái tụ kiểu trên mua dùng mua nhà mua trẻ cái bunyi yang ni daftar lewat jika akun BRI BNI BCA Bank Danamon akun Dana nhớ cái lui hay còn du dịch bạc theo cái điều đó du lượng bạc theo đó itu nyi daftar dari ke rekening dari ke nya ke rekening ke daftar hai đó kêu ceknya lui yang sin mo makanya kita bunyi yang sisip theo bunyi yang samsip theo bunyi yang bạc theo bunyi yang sing bạc theo kitinya lui du lượng sama em ấy đó ngay tôi mày kiang bunyi ngay cái như mày tua cái gì xịa nhung cái jalur kan ju beri dia kan ni kan daftar melalui leke rekening của này cek như cái lưu gitu to tetapi memang king hiểu game tapi king hiểu tin như cái lưu kiểu to yang disitulah kisah cái thiệt cầu nhiều để thiệt nó cầu như thế yang kawan hầm như tôi sakan di pengai yang ti nhưng mà nó masih melampaui dari segala-galanya lewat hôm nay còn đang ngay còn千bản ghê bèo cái nó gì ngay juga sit yang ngay juga sit su với su chiu cái mấy tu đó tu kiểu tu mau hỏi jadi ya yang ini jadi kok cái awal mula dah ni si chồng ấy còn với chú dạng mua dạng tapi ngay cái untuk lấy gitu saya setting jika còn lấy cái RTP atau jika melalui jika mai dong si mai algoritma đấy yang ini ada kamu yang mau cek aja bu abi bandar isu itu kalau permainan slot itu semuanya pembodohan itu masih juga negara Indonesia ini masih banyak yang miskin kalau mereka itu menjalankan suatu amanah untuk membantu setulus hati tidak mereka itu harus menganjurkan kita itu melalui dari judi online begitu aja kita pakai akal sehat aja mana ada bandar mau kalah kalau diharamkan itu judi itu sebetulnya sudah haram itulah sebagian dari orang-orang munafik ini yang berkedok bahwa saja orang-orang suci, orang-orang hebat, orang-orang pintar. Sebetulnya itu orang-orang munafik semuanya. Bahkan Roma Irama aja. Dia mengataskan nama dulu dia menyanyikan arak membawakan sebuah lagu arak ataupun judi segala sesuatu itu haram. Namun dia membuka situs yang 3 miliar itu. Berarti itu kan orang-orang munafik seperti itu. Orang-orang munafik itu. Saya berani mengatakan mereka seperti itu. Adakah seorang kiai, seorang haji mengajarkan orang untuk mengajarkan orang berjudi? Itu kan sudah melanggar suatu syariat Islam begitu. Kalau di dalam syariat Islam itu tidak akan pernah mengajarkan orang untuk bermain judi. Bro, ini thằng chứ này gọi bay.
你thằng chín này kinh bu chẳng ai còn ngày bây ngày mấy chịu như thăm kita usah kau như lại ngày mereka kita usah berurusan tetapi kita usahakan merasa keberatan tetapi jika berdasarkan dari jika kebenaran nggak sih kong jika syariat dari jika kalau kamu itu mempunyai suatu pegangan kepercayaan, mempunyai iman yang takwa itu kepada Tuhan, tidak akan mungkin kamu itu mengajarkan suatu perjudian yang mana. Ya, contoh itu menyesatkan lah. Itu kebanyakan itu. Tidak ada jalan-jalan yang baik. Segala sesuatu itu membawa suatu kehancuran. Kehancuran yang besar-besaran. Mempunyai keluarga dan namun akhirnya terpisah dari keluarga, mempunyai mobil itu dijual, mempunyai motor itu terjual, mempunyai sepeda terjual. Itulah judi sesungguhnya. Siapa yang kaya? Kalau dikatakan kaya itu mungkin Prayogo Pangestu itu dari awal dia itu tidak akan mungkin menjadi penarik becak, penarik bajai, supir bajai. Bang Jun Pena, Bang Jun Pena, Prayogo Pangestu itu, kami lalanya nah, bang ya. Coy kilalali biasalah kayak ku kêu hết rồi. Cái tu hành du tôi cho là cái buồn bông bày mà sa thông kia dạo ấy cái chỗ kiến bộ bên kia nửa thay kiến ham saya you tu ingat saya gong. Jadi segala sesuatu kita itu jangan mengatakan, jangan menghakimi seseorang, tetapi bagian seseorang itu menjadi suatu berkah juga, kan begitu? Yuk, jika kejadian hal yang buruk itu, jangan kita itu menyalahkan, memvonis seseorang, menghakimi seseorang. Anggaplah suatu itu adalah ujian. Kita mengambil suatu amanahnya. Kayak berkah. Di balik berkahnya itu tentunya ada hal-hal yang baik untuk diri kita. Kayak berkah. Lý tao cho người kiểu theo kiểu cái công ty ạ. Balik ketika dia Lasia bên ngay cả chiều súng cung lá ngay cả chiều nó phải thay bằng kalima ngay cả chiều harmony ability những yang meraja này là cái tiến chi như này cái tiến chi như này yang meraja này là nhà mình như một sinh nhân ngộ sĩ nhà như khen của nhân chính như mấy xiết nhân khen của nhân chính như mấy xiết nhân khen bù li nhân khen post như mấy xiết như pun nhân cái con như môi trường người như này cái post như biasa post như này đó ngay con kia chạm môi trường người như này cả kau tahu ini selesaikan secara pribadi kayak gini ini gila kalau gini merugikan ini gila akah sama pria sejati kadu pankuma kadu si thong như này có môi trường người như này cả có môi trường người như này ngay mình còn adu domba mà kalau ngay trường ayu si chín ngay mình biasa như sao nó ngay lagi aja lagi chim ngay lagi chim ngay aja kita selesaikan aja kepin polisi kan jiu RT RW Temenggung kan jiu lekai kepala binua kan jiu lekai kepala adat kan jiu lekai kepala desa kan jiu RT RW kan jiu di situ ditencingin mana kan hanya mengatakan dirinya itu paling baik, mengatakan dirinya itu paling benar. Itu kan suatu sikap penilaian untuk kepribadiannya sendiri tanpa sudut pandangan dari orang lain.
Kamu mau pakai pandangan pun kia. Hanya gigi kong gigi cakap cina. Cina me cia, cin tiểu nya me ka. Cin ni pingai yu kong ngai ni na. Ngai bông mày ngai si khổ gì bunyi cái còn đấy à. Tapi likin bunyi dia ngai ni cho ni lai. Ni cho li ni lai yang ah. Ni cho cũng senang ni lai chim ngai aja. Những senang ni lai chim ngai aja. Ni kon ngak cái heo li ngai chung yu kiểu chen bản theo cái yang đi. Ngai me rasis wa. Ngai me rasis. Ngai me kong ngai du phong có chút gì me yung kong ma kawan. Me yung kong ma bro. Tetapi kalau nyiru saya kritik ngai, yang benar kita katakan benar. Kalau saya salah pun saya mengakui segala apa yang dalam lisan saya itu, dalam tutur bahasa saya yang salah. Dan tentunya saya mengakui segala ucapan saya dari lisan saya, dari mulut saya yang terucap itu, tentunya saya itu mengakui segala kesalahan saya. Dari kesalahan saya itu tentunya ada dasarnya, ada unsurnya dari mana, dasarnya dari mana, kan begitu. Mau juga mungkin dasarnya, pot kongin mau sisan manjina, pot kongin mau sisan tiao sajina, itu me pot kongin, kiasa koji saya ngai jijak pot kongin, saya ngai so jila, udah fo pangkalima jila. Kiasa so ngai sin jila ya. Pot kong thongin. Tapi ngay kong kan bị kong mo lu, ngay kong yu ja yu lu wa. Ya bố mà ngay tại mi này muốn à. Tả cái cô chút như này, chào tả. Một cái gì? Cô chút như thế chẳng một cái gì. Mày còn thong yến. Ngay mày còn phát sát thong yến, ngay cô lý kì bấy gì mày phát sát thong yến. Mày còn thong yến. Cái thong yến mày tả nó tả kẹo hơn nè, hay ngay tả cái gì à? Tapi ngay mang si tả cô thong yến à. Ngay mang si tả cô thong yến, ngay juga mày tả thong yến nào mày chỉ bay. Mỗi gì sih juga kita ngasih ke kosong tak. Jika ju cok li, cok tetap cok, salah tetap salah. Chưa một tiêu nan nhìn, chưa một phát ra nhìn, chưa một bút chỉ nhìn, như chưa như cô chiêu như chưa như cô chín à, như chưa mình nhìn nào như thế các sĩ bằng họ lại các bạn. Ngày bông mày bữa nhìn cái liệu mắn bù li đâu kín bữa nhìn, nhầm cái chữ chiêu lại à, ngay cái thật sao à. Cái tôi bảo khi ngay mấy cái lô theo ngay nhưng mày bảo soi đó, ngay bây giờ bỏ đây đó, ngay liếm nó sâu sủy đó, dịch hạ hai cái kẹp chiêu gì à. Cái thông nhiên, phát ra thông nhiên, bù chỉ thông nhiên都係冇時通nhiên呢，嗱，通nhiên呢，phát ra thông nhiên。thông nhiên不止thông nhiên刁難thông nhiên都刁難的客家人都含到時通nhiên呢thằng，因為你對個滿族人你幹嘛？你對個出人你幹嘛？你對個婚姻你幹嘛？paling out be besok be baru mau salahan pun kita nyame chi hả cái chuyện nói với thông nhiên đấy vậy baru kita mau salah kita pun kevan ta kita mau salahan pun mantu lah ta kita mau salahan pun là ta từ thông nhiên chứ nyame chi hả lâu các kẹo mà keng chú kẹo á cái chú kẹo thông nhiên à biasa kita kalau modus nyame chi à ngay tiểu liệu nhà mẹ đó ngay khối gì modus như khối gì gọi modus à nhà mẹ với tiểu liệu đó ngay modus nhà mẹ chỉ bảy mươi điều rồi như khối gì gọi modus ya ngay tiểu liệu nhà mẹ đó à như khối gì gọi modus tham ngay khu đó cái gì ngay khu đó như sao liệu mình còn bởi cho mai. Tapi kin punya juta han kuo ngai men nogi sin tolu ya nyame chi mang di pasang ai hat kos ka inga tolu ya ko inga modus nyame che yo a che nhiều tolu ngai mo yo ngai trần Kalimantan yo pasang li an khu yo
pasangan khu kiểu như mấy bị phiếu nghèo chế rồi nhiều bữa lui mò kìa nghe lộc lội gì chả nữa nhưng mấy bố mày còn những cái modus sao à mang đi cái thẻ modus cung à cái phiên chọn à cũng những cái phiên chọn mang đi cái thẻ phiên chọn à chú kẹo cả mà cái nhà chỉ có một nhóm người nào hết trôi nhìn qua một nhóm người Nyinsan Fukuiba justru liwa hari ini adalah untuk kamu, mungkin besok adalah untuk dia. Jangan menganggap diri kamu itu sangat pintar. Karena segala sesuatu itu Tuhan itu menguji untuk kamu yang sekarang. Nhưng mà như sửa như dư cái thiên sĩ cái thiên khẩu như cái thiên chỉ như một thật phun tiêu là nhìn hả? Sự mình như mấy kiểu nhìn như sẽ phổ cho ông á dạ, nhà phân phổ cho ông á như mấy kiểu như nè. Như chuẩn Kos lui maupun si bana Nen fun lui maupun si bana Như mấy kiểu nhìn Jadi mau contohnya saya cokim ngang aja tak bunyi lah bang chân aja nyong na di sia ngay tak bunyi là bang chân aja như ai quậy sang theo keo rồi mà đều như cái eo sắc của aja ngay bunyi là bang chân như vậy mà ngay bà tâm sẽ tâm chọn à hay như một bộ chân à như một bộ chân ngay mày bunyi hiện lui rồi như một bộ chân ở như một bộ chân ngay anggap jenis bunyi sampau jan liu mandun ban ni mo po jan ngay may bunyi kan liu bandun yang na kakak an question dong sih intinya ngay jenis bunyi là bằng chân aja yang tapi ngay chỗ sih sih ngay bị cái nhịp theo saya mấy cái sự lây sự đó saya pokoknya ngay hamnya ewas aku nya uci ngay cho hạt bukan dari BNP tang TTH sinto aku nya ka eu jan hi yang na dah kita yêu xăm mẹ tar yang na bayan jan sih hay có ngay trường ngay chỗ diu mungkin mình hanya jenis điều bằng trên này cũng chân cái đu mình cũng sử cũng chân ngay trường ngay phân hí anh nhất sử cũng chân và đến ngay cái bây giờ bằng ngay trường ngay phân hí ngay cả bây giờ cái lượng xăm bạn trên này chỉ phải đủ cả mà nhá jadi jenis cầm chỗ sinh bạn trên này kalau ngay jenis tầm một chút 10 gram mà nhá 10 gram nhưng mà 10 gram như mình đồ ăn từ đầu cái lưỡi 10 gram sih ben 20 triệu ngay tụi mày cầm bên gì bạn chân apalagi di sini semangat Elsa aku đâu cả eo chui rồi karena ngay cái đây kiểm cái này tẩy nhục rồi ngay kiểm cái kim ngay mày kiểm cái sạc của mày cái sạc của lên thải thân cái nhìn liệu mình đúng được mày à cái đúng xem thải thân đó chứ cái nhìn mày liệu xịt thiểu cái nhiều hình jadi di sini yang còn tôi nhìn một sòng bóng còn chứ trả lời yêu một điều gì nhìn một chỉ đồ chỉ cái chín anggap nhìn cái ngà nhung chỉ có một chiều chỉ cái chín anggap nhìn thật phun ngài nhìn này nhung lít xí gen mà bởi tay xí ga các cái khiêu người nhìn mang ngộ cái khiêu chỉ sinh nhìn này nhung diêu mang ngộ cái ghi hay diêu chỉ sinh nhìn này nhung các pha khơi đầu ba hắn một bạn nhận phung này các pha giả hệ bởi trẻ lùi tung phung đó tung phung bởi chuẩn xí phung bởi chuẩn nam phung bởi chuẩn bẹt phung so với kinh bươn nhiệt ba bươn nhi dám hồ xèo dám hồ tiểu nhìn sau rồi bọn cô chỉ có một tiểu xí nhìn nhưng một kháng ngã ly còn mấy ngày ăn nhiều ngày mà ngày mua được cái mua chứ xíu đó ngày bảy bữa xe cái bạ số xe cái bây giờ mình nhớ sao mình đi ngày có cái mang du hà xe thì du hà xe lại để đi dịch bệnh bạ số như sắm sẵn xe đâu mày cho mày nhớ sao chụp hết ngày chân du bỏ mày không sẽ như một trẻ không xe xem phụ tình thuộc có leo à bởi trái mà kẹo bên tròn à cái biểu cái ba cái mẹ lời ngờ nhớ sẽ vợ ăn xong nhớ sẽ vợ ăn xong nó chỉ nhận người thầm đầu kiến bước nhận mười nhìn chim này các mày chỉ bảy nhớ sẽ nhìn chỉ sẽ cái gì mỗi nhìn xin siêu ngay siêu liu gì lại như nè
ngay bùn gì siêu lưu nhỉ mồ chỉ bà là cái nhìn ngay chiến phụ ngay sẽ gì chiến phụ nhìn ngay sẽ gì màn thủ lắm ngay sẽ gì phát nhìn ngay sẽ gì lát chính ngay sẽ gì thong nhìn ngay sẽ gì như bữa kia tu thiên phải gila ya cái thiên phải gila ya mereka itu adalah makhluk bagian dari ciptaan Tuhan ya. Tụi mày sử dụng thể theo nè, tụi mày sử dụng cho nhìn cho theo anh đến nó, tụi mày sử dụng mỗi ngày đem xì phơi dùng nè, nhưng mà cho sẽ, mỗi ngày cho sẽ hắn nhiều lắm, mỗi ngày cho sẽ luôn hắn nhiều lắm, mỗi ngày chim kiếm, tụi nhiều như ngang chim nổ sắm phạm mình đĩa cho tôi kẹp bạn trên, mấy con chim giật gram, trên cái đó giật gram được theo lằng, chim làng phạm mình đĩa cho ngang bạn trên, bạn đi. Hanya sampai lucian jadinya lah. Katanya sama cipai. Hemona. Cuman kan hanya memberikan dia kesadaran agar kita ini tidak harus saling menindas, tidak harus saling menghina, tidak harus saling mengucilkan, tidak harus menghakimi ya yang udah. Menghakimi. Kalau di situ jika kepribadian mereka itu orang-orang yang tidak masuk di dalam những cái pandangan nhưng mấy con kia aja kan koji này chân chịu gì mấy con kia tao mày xí dâu ấy bao giờ phải vậy nè emangnya cứu dụ như nhịp tuần mấy anh nhông à chứ cũng tentang jika hal-hal yang netral yang kita berbicara pada hati diri kita sendiri, netral jujur pada diri kita sendiri. Kamu itu menjelekkan orang itu sejelek mungkin, apakah dia itu pernah merugikan diri Anda itu sebesar 25 rupiah? Nhưng tuấn muốn nhìn dụng đâu. Apakah kisit kau nyip tuấn mấy yang enak? Kalau kisah lah, ya biarkan aja Ki Muhammad tanggung dosa kok. Dia tidak pernah menyuruh kamu itu menanggung dosanya kok. Biarkanlah mereka yang bersalah. Tidak Anda itu harus memvonisnya. Karena Anda itu bukan hakim. Penghakimannya itu tentunya ada. Apa yang dia tabur, itulah yang dia tuai. Jangan sok-sokan Anda itu adalah seorang yang paling bijak, seolah-olah Anda itu adalah sebagai pengganti dari Tuhan. Anda itu bukan siapa-siapa di dunia ini. Anda itu kaya pun akan mati, miskin pun juga akan mati. Begitu dia. Ini suatu ya bro ya. Jangan seperti itu. Nggak boleh terhadap sesama manusia. Manusia harus mempunyai akal sehat. Harus jangan berjalan di jalan yang berketimpangan. Jadi tidak ada keadilan, tidak ada jalan-jalan netral itu. Ngay chỉnh số kan yang dia. Ba cái lỗi những phần nó phải juga yang dah. Ngay kalau chỉnh số kan ngay anto ngay mau mai kaki. Ning siapa mai kaki, ngay juga mau mai kaki kok. Ning siapa mai kaki, ngay juga mau mai kaki. Ngay siapa cũng cái miệng, ngay siapa cũng cái mai sa. Tapi ngay kalau kan nhìn đến mỗi chặt thổ ly như lỗ đồ môi trường này. Như lỗ môi trường, như sườn rồi như chả bà ta đây như nhìn sườn đó kita đi đâu. Tí mày kêu nhìn tí mày kiểm soát tí mày bằng cách giống thế nào bởi như ba như sợ đó như chỉ đợi như tu cái đó như này như hồi như nhau như này như xí giống con cái đó như này như hồi như này tetapi jika penghakiman ba mình pun nilai menghakimi janjinya cái nhìn bác xí pun như menghakimi cái trôi chua cái mong sắc đó như chú hồ liều. Seharusnya nyicin ini bijak jenisnya pun kita lu. Ni kita bahwasanya lu mau nyongso. Kalau Anda itu lebih pintar, Anda itu harus mengajar. Kalau Anda itu guru, ajarkanlah murid-murid kamu itu. Bukan Anda itu menjadi bajingan.
Bukan Anda itu menjadi pembuli. Ngerti biasanya sa bully ngay cho akun-akun siluman dah. Ngerti. Cuman ngay ba may chay. Tapi tu kin puji dah. Ngay ba juga mo may chut le clip. Ngay may mo pun si chut. Chỉ bởi ngay use sale cho. Ngay use sale cho. Ngay mo may chut ah. Ngay mo may chut. Karena sau cho ngay mo cho siya. Ngay pindah lokasi. Sehingga kin puji dah. Ngay hiểu cả nhau sa kawan đâu vậy. Ngay cho saya ngay kau ju lip tau an. Ngay kau ju kayaknya sa kawan đâu vậy. Sau đó ngay cái pindah lokasi. Sau đó ngay Hilsit ngay pindah lokasi. Ngay vậy thằng. Như xấu. Kỳ mà sai xấu. Xấu thầy chỉ bài ngay cái như xấu.因为你扣10年，你扣10年，你冇做事，你扣10年。Mày có tiểu nhà miền đó, để xem bây giờ nó đủ một tiểu nhà miền đó. Nhưng một cái còn dù lui dù chín một chín chắc chắn là đủ một tiểu gì nhà miền đó. Apalagi di dunia, dia jangan dunia nyata jangan tunggu sangsi nah. Mereka lihat dunia tipu-tipu dan dunia maya yang dunia tipu-tipu, jangan tuh bang teosi gamen doh. Tapi mau semuanya, dia suka macam cipan doh betul bagi cái đồ bổ dụng. Saya lihat saya gaya dia mikir mau phân phối, mikir mau xây phố, ngay mikir mau chín chết, ngay mikir một hình diệu, dạ, ngay chỉ cái ngày mua lui chỉ chiều ngày chỉ dân bổng, ngày mua lui chỉ chiều ngày chỉ dân bổng, bà cái ngay chợ cái liệu hàng cái bệnh sống xịn ngày luôn, ngay chợ cái liệu hàng cái bệnh sống xịn ngày luôn, cái liệu ngay chỉ cái chỉ dân bổng ở trên ngày mua lui chỉ chiều, ngày mua lui chỉ chiều ngày trời bị lui liều một chỗ bị chỉ sát vào đó, đi được ban hình họ. Tapi gitu jangan cido, ya bersyukurlah. Tuhan itu sangat adil untuk diri saya. Tuhan itu telah membukakan suatu jalan dan juga jadilah orang yang baik. Jadilah orang-orang yang mengampuni. Jadilah orang-orang yang mengasihi yang. Sẽ ứng sĩ dầu siêu hẹn tự nhiên. Sẽ ứng sĩ dầu siêu hẹn nhìn. Saya siyo nau nyen, ni mo nau kiki juga bersiat, ni mo siyo kan kini sisat kiki juga bersiat kan yang. Jadi jika tali itu Tuhan tiap siat saya lihat saya kayak song. Yang busin saya lo kan mentulai kan, bu siyo nyen, ngakyo set, ngalizat. Laki mà thầy đâu à? Ngay vào câu cái khổ. Nhớ kiểu bữa chọc bật đâu à? Nhớ này. Thái Sơn tuổi chiếm lui như nào? Thái Sơn tuổi chiếm lui như nào? Cái chiếc xe này của anh mới khơi bên cái sân rồi cái cũng xéo rồi. Mấy cũng mới khơi bên cái, mang ngoài khơi bên cái là, mang ngoài khơi, mới khơi, rất khơi cái ngầm chợ gì, thì nói đó, bây giờ trò trong cột độ chuyện hỏi thì mang ngầm chợ gì, nếu chợ gì miền chiêu rồi nè, này. Ngay ngầm này chả bữa chọc quạt đâu ngay cái này mấy hàng xanh à mấy hàng xanh này nó xỉu bữa chả theo cầu rồi cái này chẳng ai khung bữa chả của tuần này chiếm lui à các bạn chiếm lui ăn quay rồi.所以chỉ một du lui một này tụ chim lui sẵn sàng chim du lui
Cả lời mẹ做事事都無聊嘅，冇女人苦，冇女人nhân bọn. Nhưng mà lúc như mẹ sao đi khét như bên cái như một đồ sợ. Như cái những cái con kiểu như phiền kiểu kiểu. Cái địa phương khơi xỉ một đồ sợ kiểu. Nhưng mà chỉ cần như tôi nhìn hiểu nút nút đó lấy, như tôi nhìn hiểu khôn khôn đó lấy, như tôi nhìn hiểu xiong xiong tới lấy như là. Jadi bagi ngày đó, saya lihat saya kayak đó, mỗi lúc ngày chiều chỉ dân bọn ngày chơi ngày nhật chỉ. Jadi miền Trung ngày juga kinh quản đó liệu. Để thân nhân tổ cung, mẹ sao xí, mấy trả HP của tổ hình thành đâu đó chân bố mẹ eo chịu. Chân bố eo chịu, ấy chẳng chịu ấy mày. Là ngày đi đến miền Trung để bắn thu liệu. Liu bạo bún có ngày xây liệt xây gầy chân ly ngàn xuân phung nhỉ xây li bún miền Trung ở đây là bắn thu rồi đó. Ikin jahe tau ge nyet chi điều yang, tau ge nyet chi điều. Dia thiệt xa juga bởi cô lũ liều yang. Thiệt xa juga bởi cô lũ liều, chỉ sĩ phổ cha ya yu loi liều. Thiệt phổ chú ya yu khi loi liều. Lấy chân ly ngàn xuân phung nhỉ juga tau liều yang. Jadi pen sat juga kin to liều yang. Pen sat ya. Hồi nhìn jahe diu. Hồi nhìn jahe diu. Asal jika mau yang pen sat do ho. Chứ bởi các nhóm chỉ thân thấy chỉ cả chim lưới thổ shit ý chim lưới thổ shit thổ tổ lấy shit chim lưới thổ shit thổ tổ lấy shit giống phân phối chuyện chứ chỉ cả bị có thời gian hăng có như lũ nhìn lũ sa lũ quy lũ cái này giống hình chu ở du cái chỉ cả tao li bây giờ chỉ cả sử dụng cùng đời thân sang sử dụng cùng đời ăn trong chăn leo ngăn kéo hay cũng ngay kiểu chúng bởi du cộng độ hấp dí tùy di lấy cái mỗi lấy cái thải cá trùng nhện cậu bị hung thì chín chỉ mấy ngay chẳng tôi nhân lượng tôi chỉ xem hệ hấp gì thằng đó nhận gặp cái bật không như nó vậy nhận gặp bật không như vậy hay hồ thằng như kiếm tới lấy thằng một thằng như mỗi thằng gì vậy như đâu ngay juga mấy số mày như cả ngay juga mấy số mày nhưng mấy cả ngay juga mấy số mày như thế nào jadi ngay ba ăn cây cọn này mà nhưng mà ngay cánh thầy hỏi ngay cánh thầy hỏi kéo liềm bằng phá lọ một tụ sợ em phá to thiệt chạ bằng phá tuần này rồi phá tên yang phá lọ ngay cái xỉu sim phật vậy nhỉ ngay xỉu sim phật nhỉ mà gì cái đứa mày đĩa và bagi ngay ăn xây chuối đâu à nhưng mà con ngay tunggu berawal dari kesusahan berakhir dengan kesenangan berakhir dengan suatu sukacita dan juga membawa suatu sorak-sorai untuk suatu kebahagiaan. Jangan Anda itu merasa bahagia dulu. Nanti pada ujungnya Anda itu menderita. Jadilah manusia yang baik, mempunyai suatu akhlak yang baik, budi pekerti yang baik, manusiakanlah manusia. Jadi selagi kita masa dalam hidup kita, jangan takut untuk berbuat baik. Segala kebaikan itu tentunya pasti ada imbal baliknya. Begitu juga suatu kejahatan yang kita perbuat tentunya pasti ada ganjarannya. Kembalilah pada pemikiran kita yang positif itu. Kita berpikir tentang hal-hal yang positif dan juga kembalilah pada
pada jati diri kita dan identitas diri kita sendiri. Tidak harus menghakimi, tidak harus menjelekkan, tidak harus juga menjatuhkan. Yang dijatuhkan itu tidak akan pernah menjadi tai. Yang dijatuhkan itu tidak akan pernah menjadi sampah. Yang ditijak itu tidak akan pernah menjadi tai. Yang disanjung juga, yang disanjung begitu juga yang disanjung, dia juga tidak akan pernah menjadi matahari. Dia juga tidak akan pernah menjadi dewa. Yang meski kita ingat orang-orang yang suci itu, orang-orang yang pernah menanam suatu budi pekerti yang baik, dia juga mempunyai suatu cobaan, ujian dalam hidupnya itu. Sebagian dari orang-orang yang pernah bersalah, sebagian daripada mereka orang-orang yang berdosa, dia juga berhak untuk menuntut suatu masa depannya. Kalaupun kita memikirkan sebagaimana mendungnya akan turun hujan. Air hujan yang jernih itu begitu petir ataupun angin datang. Ketika air hujan itu turun, membasahi bumi ini, dia juga turun dari awan yang gelap. Zaman kono kawan. Chưa cho gì chạy nhìn nè. Chứ bộ con độ nên cái phải chùa. Cái chưa mô hi mong anh nhìn được. Dạ hay cái chưa về tá lộ thì nhụ. Mắng cùng cô hội nhìn ba. Mắng cùng cô hội nhìn đó. Kiểu sống thiên thông. Cái sống thiên này nè. Sống thiên lộ suy đó. Cái sống thiên lộ suy. Nên kêu cái suy tiệt hai ăn xiên này còn. Dạ hay tại bu chu này lại. Như phút mình đi gì bây giờ. Cái sống thiên nặng lộ suy. Cái tiệt hai suy. Thì cái khối này xin đó. Dạ hay tại bu chu này lại. Một cái bu chu mà. Cái suy vẫn nhiều hà. Cái suy vẫn nhiều tay. Cái mong phung lại tại gì. Cái bu chu một cặp đội gì. Phổ xa mong hà. Cái suy vẫn mấy tay. Cái ta kecuali lo như theo suy. Lo như theo suy. Dạ hay kinh coi chu này cổ. Kinh coi chu này cổ. Ya bro ya. Jadi jika ya nhiệt trong nhà tận chỉ kinh kêu leo jika cũng chút cái để ăn gặp chứ ngay cũng chịu chịu với lo nhưng gặp ngày bật không nhân ngay cô si dầu cô phân hỷ những cái sẽ ngày tiền chi luôn sẽ ngày bật không luôn ngày chiều trên phân hỷ nhưng mà ngày ti kia những sẽ ngày đó bà đi cái nhìn ba yang mana nhìn chỉ các bạn ngay juga ăn phân hỷ bên kia sẽ tội rồi so gì nhận gặp ngay bật không như nó chạy nhưng gặp ngay gì chợ tiền chi như nó chạy nhưng mà các bạn khi này nè nhìn nè nhìn ấy pun nhìn cái tả lọ phổi pun nhìn cái sầu trọ nhưng hiểu biết đã nhìn hả nhìn ấy pun nhìn cái kỳ hiểm nhìn ấy pun nhìn cái con sợi nhìn ấy pun nhìn cái con hỉ nhưng hiểu biết đã nhìn cái nhiều hình
nhìn xin này nhìn xin chỉ hi tay phùng phong lụt mẫu đủ biển chỉ cây khiếu nhìn này khiếu nhìn năn này phụ nhìn hồ cội chim săn đủ diêu dẫn xin khiếu nhìn hồ bù chi ba lăn mèo đủ hồ chào hiông mèo các bạn các bạn kỳ kệ nhân dân富貴緊，要相嚟輪流，始終要同時間嘛，佢係第時家，佢係第二，佢係第ngày，佢係第幾樣，咩heran，因為heran，何謂吧？何謂自家？何謂吧？自家就係有心理自家好，自家就係有講自家廢。nhìn bạn hiểu còn phải cái gì cả, chứ tự nhiên kia hiểu còn phải còn hỏi cái gì cả, hay còn nhìn một ngày nhìn về hồ ngày mới hỏi nhìn, nhưng mà ngày về phải một ngày juga mới phải nhìn nhưng ngày mai nhìn ngày juga mới sẵn nhìn, ngày mới sẵn nhìn ngày đó ngày mới sẵn nhìn. Tapi putko dah ngai tidak nhìn thọ tidak nhìn li nhìn lù yang tidak nhìn lù. Let's say ngai Jadi jangan khawatirkan tentang hari esok. Dan juga kamu jangan khawatir tentang hari ini. Sebagaimana penderitaan, kesusahan yang kamu lalui. Namun apabila kamu percaya, mempunyai suatu keyakinan, kita hidup bukan dari cemohan dan juga olokan daripada kaum sebagian orang-orang yang memandang diri Anda seperti apapun begitu. Cicung le cika sang pa. Me dari kita saya konfa pa. Me dari kita saya siofa pa. Me dari kita saya nutfa pa. Jadi kita saya nut kita gi nut ya. Kita saya kon kita gi kon. Kita saya kong kita gi kong. Cika sang kan me dari keloi. Cika sang ma dari cika liang ban lay miêu liao liang ban lay men liang ban lay ken liang ban lay chim liang ban lay piang. Jangan hidup itu bermalas-malasan, jangan hidup itu hanya sekedar untuk berpangku tangan. Berusaha semaksimal mungkin ketika Anda itu masih bisa berusaha, ketika Anda itu mampu berusaha. Hanya kalau ngap prinsipnya nhìn dân đồng sĩ dư và hệ dung tịch bị hệ dư đồng sĩ nhìn dư aja bị tịch nặng nhìn dư aja bị lo heo các trùng thùng aja han bị thuy bụi các phong tía aja đó phong tía aja bị tamong kẹt chỉ cho phong tía cái các han bị với nhân chán là tamong kẹt như thế tamong kẹt apalagi ngay gì chả alung sih kan cái itu heran intinya kan jika nhìn aja juga nhìn sim nhìn aja juga nhìn juga tholi tư duy juga hamlo juga sangtung dah terhadap suatu masa kehidupan yang kamu tahu, yang bisa kamu pandang, yang bisa kamu lihat, yang bisa kamu pikir, itulah yang disebut dengan akhlak. Nhiều con thầy lấy như nhiều tolong osip sayin tolong kiểu sayin như tolong pat sayin tolong chit sayin tolong to. Pe tolong liu sayin tolong to kiung to kia. Sayin tolong to kiung to. Si sayin kiu ging to. Mày kêu sắm sa nhìn kêu kinh đó kêu đằng sa nhìn
Liang sayin kiểu gini kiểu nyicit aja, gitu. Jadi dalam hidup itu tidak perlu harus kita pusingkan. Dalam suatu kehidupan itu tidak terlalu harus juga kita menyalahkan. Tidak juga harus terlalu menuntut. Cinyan kibu jap mau kait hajong tian. Segala sesuatu itu adalah ujian bagian dari hidup. Mai dong si baikin ko. Hosip. Hosip kin ko nhi yu hiểu chẳng hiểu biết chẳng nhìn. Ngay juga he nhìn chuyện nó giống nhìn. Nên dù sang nhìn mang những cái tiền nhìn mang những. Chân phụ hay nhìn. Dù tôi nhìn nhiều cái nhìn. Cái nhìn cái bài sát cái ba cái mẹ. Cái hình nhìn một à. Nhưng cái nhìn. Cái juga hình nhìn. Tapi ghi cho xét à. Cái hình nhìn một à. Cái sang nhìn mang những. Cái sang như này nhìn mà. Sang như này nhìn mà. Cái tí thật. Dựa thổ ly. Dựa thổ ly. Dựa nhìn ly. Cái đồ nhìn. Cái mô thổ ly mô nhìn ly như nào. Như còn cái mai nhìn cái đúng chung phụ gì. Chứ chung phụ gắn. Chung phụ ấy nhìn nào. Chung phụ ấy nhìn. Các ngài nhìn vào kiểu không thấy đấy. Cả đâu cái kiểu chín mà. Tao bày nhê tiêu ngài nhìn này. Cái nhiều chung phụ gì mà. Chỉ trong cũng nhiều lắm. À lý đi được. À lý đi chứ có. Sao là cái dịch phụ nhìn gắn. Cái dịch phụ nhìn. Chỉ cái con đó. Sen chỉ vậy đó. Sen chỉ. Kianya untuk berpendapat tentang kai pendapat yang kianya hiểu berbicara, membicarakan tentang dirinya sendiri, berpendapat untuk pendapatnya sendiri. Karena maklum juga, karena di rumahnya itu tidak seperti saya. Kenapa saya bilang tidak seperti saya? Dikarenakan di rumahnya itu tidak punya kaca. Tidak mempunyai kaca. Kalau kita, cobalah kita bercermin. Di atas cerminan ini, apakah Anda ini adalah sosok orang yang paling benar, adalah sosok orang yang paling baik? Kalau Anda itu benar, berikanlah suatu panutan, contoh, bawalah mereka itu menjadi orang-orang yang baik. Kalau Anda itu bijak, kan begitu. Jadi ali dia mesos dia mira là thuật chịu chủ nghĩa. Tổ chức ngày mua mày hiểu chân trùng lý đâu nhìn. Mua mày hiểu chân trùng lý đâu nhìn đó. Sau đó là thuật chịu chủ nghĩa. Cái đồ chân phụ đồ mua chút đấy nhìn à. Cái mua chút đấy nhìn cái tôi chú kẹo à. Như tôi lý tôi xì xa lần cái kẹo theo kẹo à. Gần như mày sao đó. Aiku Yentolim bajai hitam ngasih tahu hakim Paul. Kecil pun saya mempermalukan dirinya sendiri. Bukan mereka itu mempermalukan diri saya. Saya tidak pernah merasakan hal seperti itu. Jadi mereka ini sekarang itu mereka itu lebih malu. Mereka itu lebih malu. Saya tidak pernah menganggap dan juga merasa mereka itu mempermalukan diri saya. Tetapi untuk secara inisiatif saya itu berpikir dengan pola pikir yang sehat. Mereka itu mempermalukan dirinya sendiri.
Mereka itu menjatuhkan dirinya sendiri. Begitu. Ini siapa bro ha? Em muốn tạo lỗi gì đâu sao? Em muốn còn phải gì đâu sao? Nên kêu á, cái chú ngay đó. Nhưng mà một bên lại buộc khác tuổi không. Cái gì cái gì một bên lại buộc khác tuổi không. Nhưng bên nó buộc khác tuổi không à. Gì kinh mà tetap bị chút mọi yang. 所以做嘢就係呢啦，冇天落呢最保持不生呢台嘢，有最後講嘢，冇最後講時間。Mang đi bị ngay yếu cổ chế, bị ngay yếu cổ xẹp, bị ngay yếu cổ ôi nhìn. Hay ngay si, ya, ngay si kampung tuổi nhìn mà. Ngay kampung tuổi nhìn. Chỉ có ngay mua cầm medsos ngay juga mua pen juga li medsos dia. Ngay hiểu cầm medsos chẳngอยู่pen juga. Kan yang hin. Kita cerita kan yang hin. Jadi ngay ba, ngay yếu kalau medsos mau kalau medsos juga mới cho mày. Ngay nhìn xin theo ngay xin kiếm. Chiều ở dưới, và đi ngay dưới để giải trí, chiều một mày hồi léo, cái bữa đó. Chỉ cái cho cung như nào, chỉ cái cho sấy như nào, chỉ cái chim lưới như nào, chỉ cái mày mới nhịn ability li thành niên thằng có, hanya cái khiêng còn rồi đó, thì mới còn lại phèn sờ dưới dùng mà, còn phèn sờ pen cái tôi xét dưới dùng dùng lấy cái media leader kalau bermediasi jin kayu tetapi menggunakan lagi media Facebook itu mulai menjadikan dia sarana bisnisnya untuk dia kepentingan diri sendiri ya. Itu sama juga pembohong, jangankan bansos itu sama juga bagi saya itu adalah orang-orang sebetulnya itu manipulasi yang paling besar. Itu pembohong kelas dunia di papan atas. Di papan atas ya. Các chính trong thải phiền salah. Ini kamu jujur pada diri sendiri mau. Nhân đi tới nhân sinh bu số tôi dịch phu phụ nhân đấy số tôi di sang saya tak isim yang sang isim juga pansos kayak viral sehingga gitu kian boy do. Tetapi ada penghakimannya nanti. Penghakimannya itu akan sampai. Kamu jangan khawatir. Percaya dengan saya. Apa yang kamu tanam itulah yang kamu tuai. Jadi segala sesuatu tentunya ada sebab dan juga akibat. Dari sebab dan akibat itu pastinya ada ganjarannya. Itulah yang harus kamu terima. Itu merupakan suatu fakta dan juga kenyataan yang ada dalam hidup kamu. Tôi nhìn một thằng cổ phụ. Nhưng mà nó cậu em mau cuy. Nhưng mà nó cậu em bị đó. Cậu em bị itu hal-hal biasa. Cậu em bị sih bayu cuy. Cậu em bị đó. Telepon cổ phụ tự nhiên.